come to the end of myself. My hands in the air, Jesus, I've got nothing left. And I wanna keep singing, but I'm feeling the weight. I'm seeing the cycles of all the hate. Open up those heavenly gates, those heavenly gates. We cry, justice, freedom come. Open up those heavenly gates, those heavenly gates. We cry for mercy and for your love. Ja, whaatalo whaatu le porkalama o le Jesus is the Answer podcast i le nea fiafi. Ia aere i amataina le tātou porkalama i le nea fiafi. Ia mua na si le vi inga ma le whaatai i le tua. I lona lofa malona anga le lei. Ono le ola, aere ngata i leo lona pui puinga ia i tātou le nea aso. Whaatai fo i le tua i le nea fiafi. Ua maua le avanua i tātou te wheloa i lungo le tātou porkalama. Ia o le nei fo iaso ia o se aso whaapitoa. Amen. Ia sa le masani o na tātou wheloai i lungo o tātou polkalama i le aso whareile. Ia o no le nei aso ia o se aso whaapitoa e le ngata o le tātou polkalama. Ia o nisi fo i au auna le atua o le ama whaio na tātou mafuta i lungo o tātou polkalama i le nei aso. Ia o le nei aso e whaatai i le atua o no wa atoa le tausanga o le tātou polkalama. Ia i lungo te penga whailangi, tali tonu lea nganga sa e le whaingo fie, sa tele fo ia puapua ngampa inga tāno ia e whaftai i le atua, i le mana o rona nganga pa ia, o lea ua mawhai ai pea o na wha wawawina le tātou polkalama, ia le nei tasi tausanga wa atua ia o se aso o se teimi umi, o se teimi umi, ia e tele fo ia na tausau le vai le steimi, ai whaftai i le atua i le wha amalosi mai o rona nganga ia i lungo le tātou pokalama i le ngata i lea ia wha perti nā le ainga ia masetasi au auna ia tala lei ia i lungo le tātou pokalama i le ngata i lea le paso le tātou pokalama le tofine ia fina whaftai fo i le tātou ainga wo me masani ono ro tau nofo te talo ma manatua pele nei polkalama i la o tau tarsanga. Ia o le vi inga mawalunga lea e ave i le atua. Tai le atua lea fo wa maua lea wanua wa mawhai aina. Wha e aina tātou polkalama. Awa e tali tonu ana le ai le atua. Ia se manua tātou te le wheiloa i le nea fiafi. Ia i lunga o tātou polkalama o lea. Whaftai ma ave le vi inga i le atua. Ia e whatalo whatu le mamalu malpa ia o seo tātou watunu. Amen. Ia o tau pa ia mau tau malu o le a le o e se tau talanga i na ne i se tala po se upu. Ia o na whaile malape o le tātou polkalama. Ia e tali tonu au mai ia le swafa manu malo Yesu ke riso. E tātou te mamalu ai whaatasi ma tātou launga tasi ai. Amen. O lea ia whaftai i le atua. Whatalo whatu le nea fiafi. Ia isunga i whawhia ngainga mo tau whaletua. Ia e le ngata i leo la o tau te talo. Le ngata i leo la o tau ona sa i le ngā ruenga le atua, mā lo lava le wha mā losi, mā lo fo i le on sa i le ngā ruenga, i tali tonu ale a nganga i le whaingofie. I le whaingofie no o tau ngā ruenga, ai whaafitai i le atua i la o tau on sa i, le ngata i lea o lo tau whaatua i le atua. E ala i le mā losi, ma le ola, e le ngata i lea o lo na nganga pa ia, nā te wheso soani i a te o tau au wale tau singa o le lafu mā moe o le atua. O lea whaatalo whaatu polkalama o le Jesus is the Answer podcast. Ia i le nea fiafi la o tau sunga i whawhia ngainga. Ia e le ngata i lea i seo tātou ta māma tina mātutua au sino seo tātou atinu. Whaftai la o tau nofo talo le ngata i leo lo o tau tapua inga. I lea aso ma lea aso a alo whaivatu o tama whanau i whi au mga luenga a wale tau singa o a inga e le ngata i leo nuu ma e kālesia. Whaftai la o tau nofo tapuai. Amen. Ia whamanuia tele le atua i a te o tau. Talo i le atua i a whawaia tupea le malosi o le tino.
ina ia whapenao na umi ai peo tātou mafuta i le nei lau ele umpori nei lau langi o ro tātou mafuta ai lea whaapetai whaatalofa atu por kalama i le nea fiafi ia on se e mala i o sa whaatalofa i wō ma ainga ma sani o le tātou por kalama whaapetai la o tau nofo talo lea ua atoa le tausanga o le tātou por kalama talo o le tātou ngā lulua i lunga o te penga whailangi e le tala inga o le suafa manu malo o Yesu Keriso. Pe ono whai atu o le nei por kalama e le tala ina ai se lotu, e le tala ina ai so tatinunga po le ani o manatu po wasili atu oe po le a le ai i le ai. O le nei por kalama o le suafa manu malo o Yesu Keriso. Wa paulawa le suafa e tātou te talia i o tātou loto ma o tātou anganga, ma le suafa o i le tātou te maua i le ola e whaavavau. Amen. Tātou te le maua le ola i whaavavau ni o tātou manatu, mo ni o tātou langona, po ni e ka le sia o lo tātou lotu ai, le ai. O le suafa manu malo Yesu Keriso, e tātou te maua i le ola i whaavavau. O lea, whaatalofa atu ai por kalama i le nea fiafi. Amen. Ia, whaftai eila i le tua, ia, o leo wa tātou whelua i lumo nuu, ai leo tua nuu i le nea fiafi. Amen. Ia, peona tātou, peona whailoa atu, ia, o le nea fiafi. Ia, po le nea aso, ia, o se aso, winga ese fo i le nea aso. Te whawhitai fo i le tua, ona o le awanoa tā ua wa maua fo i le nei por kalama. Ia, i se tasi fo o auna le tua, ua whaongaina i le tua i lona ngā luenga. I lona e kalesia ia a wale upo le tua ele ngata leo lona ola au na i le tua o leo te whaftai e le tua ona o ia whaamanianga amen e leo se whainga wō po ni masaninga na mau aile awanoa o le anganga pa ia o le tua ma le musunga le tua leo o mawhai on tātou mau le awanoa tātou te mafutai ma lona au na i lunga o tātou por kalama. Ia ele tele na wasle se whamatalanga nea fiafi. Ia o le a peona ufai atu ia. Maro se fua manguia i lau sunga le ki a kongo. Ia whaftaile su mai mtala mai au i lunga o tātou po kalama. Ia ale atu le avanoa le nea fiafi i lau sunga. Ia awa po isau whawhailoa i le nea so i lunga o tātou po kalama malo whaloa lava. Ia so whamanumalo Yesu Keriso. O le na maliu mo oe na maliu mo au maliu mo tato uma au te whaatalofa ma o wafolofa ma o whawhiloa ili nei avanoa ia se avanoa mawalunga se avanoa le au maua au se avanoa whaauro ia wa uma upure leo ngangana ma matau o soifuanga e whaatusa ile avanoa ia o se avanoa fo i se maua ua mawhai ona te tala mai e lau sunga i le whailaunga o le whionga le tu. Ia o le au na le tua wa o tātou e pe a tau le upule au na le tua pe tau meia le si whapeana o whaiwhi au e awea ia o le upula i rumo le au na. Nunu winga so se vai ngai mawhai ona tātou au nai. Ia e whaiar whina ngalo le tua lono inga e whaarupe uma tātou o au na. Tau tua le whina ngalo le tua ia. O le swafala nau te fia i o te whasoa o i mo wha malo mo wha whira i tuai. Ia i lau sunga whongori o le tātou por kalame. Ia por le tātou whasoa le fia. Ia e se fwoi wa inga o le meo le o lou controlling o e por kalame ia se whaiso. Ia mara mea fwoi le o le mana i o lou sauna o lou tari ai whesiri ai wha fwoi lesi. Ia whakaru whatu ia tu e lou so tu lou. Ia lau sunga le. Whongori por kalame. Ia bi ia le tua ia o le vi inga maurunga ia e whaapo ia i le tua ia wai tari tonu ale anganga ana le aile alofa leo le tua ia male musumusunga le anganga pa ia le tua tate le mawhaion ta whape nei le nei fiafi ia o le fesili wa mai lau sunga i le nei wa mai le tina la inga ma whanau e maisere kālesia ia whaavitai o lo manuia mea umai le ngana leo le tua Manuel le ainga, Manuel tina ma whanau. Ia e ui fo i o le tātou vai wa ale wa iai wala tala tai whai umor tausanga. Ia te le tāpenanga o asfia ngata fo i lea. Ia o nai me tutupu whalewe lave mwango pena.
ai o lo mawalunga le manuia o le tua sio matou ai ngamanuia fo ia sio matou wa ngaluenga sunga fa fengainga Yes. o te mawhalenga ngai pasta fata waita ma fatua melody bese fo io sunga i to ina elders o le kalesia ia le nofo ati akono ia ma le mali o lasi manuia me umai le nofo o le tua. Amen. Ia le tua. Mo le tua ia no whaanga ia i le sunga le whawhengainga ia ma le whatua mai se le kalesia. Te lea o stona ia umalo po kalama i la stona. Ia wa po le sana ia o tō. E umalo ma po kalama ma se tasi fo au na le tua mai Amerika Samoa. Ia e make olo ma le mako ainga ki le ma TV, ma YouTube, ma maka kuilunga ko saunginga. Whafkai lea kua, ko se, o la ua sao ko, wale ua mafuka aku mako inge i ko wasa. Ia ahewi ia le tua, whaftai lau sunga siaka ia. O le asole a ko ele kasi kausanga karung whaawai mengi po kalama. O te whaftai i le tua. Si tata tala noa i fo ia. Ole kaanga o po kalama ngi. Ole vision nga ku umai le tua ia tia. Tusa ele i le vana au mai le ola i le tua. Nga talo ala i o matalo masiu tōlua. Talo i le tua po le asinga luenga e whaonga ina i mau. Kusa o mau ma se makwai nganku e whele mapisingisi. Ma mafo i mai loa i le maliwa se utina. La amau mai a maka loa mapisingisi. E maka ngu mai e se alwala au na tuina i le tua i a mau. Ele i mana o le tua e whaatau nu uinga mea sa mamanatu e whai. Ia, o tupe uma mea uma na whaaputu o nol pisingis. Ua whikalai mua musu mele anganga pa i o lea kua e wakaunga maa mai e whaanga maa ue. Ia, i ka la i lungo ka penga whailangi. E manga kua mai fo i lau sunga. Ko maa ue rei mas experience whaingongi mea. Rei mas experience. O whai akun makwainga. E sel mele au mai rea nganga pa ia ia. E o ke whafkai fo i lai lea tua i zeu tōrua. Ole fo ingali o le whai atu ai fo ia support. Support mai fo i le mea ua. Manga o rea nganga o le tua ia maa ue whai. Ia na whatau no uma mea. Le amakanga uma le suenga o whakaunga o kama, o whakaunga o mōri, ma mea uma o suenga o le website e whai ei. E le ai masex o le anganga pa ia nga whaunga por kalamangi. E o fo i sa ilinga o se ingoa. O le musumunga fo i le anganga pa ia. O ke whafkai ei lai lea kua. Nga amaka mea ngi po kalama e kaule li lei. A le wa o mai ngi kai. Ua ke le al whaamangianga lea kua por kalama. Au whai akun makwai. I aua nge i ka avea vi inga whaoa vi inga o lea kua o ngor ka pokalama. O le kaimi e ka ke whaoa e vi inga o lea kua. Ka pē mar ka pokalama. Su e sisi me whai. Kua whakaela i lea kua. O ngā ronga rufam longa ngā lei ni ngei pokalama. Leo a kua kausanga. Leo a kua kausanga. E le o se o kausanga o le mea E le whai ngofi. E whai o le anu whai ngā ruenga. O le si whai lea o ngā pokalama. O vai me lea kua. O sui leo langa, sui uma me uma, wha ngā inga ngalwenga lea kua. Ai le fie whai kaukus pa ia. O lea o ngā ngal pokalama ia, umaru te orua. O le ua mawara le meanga, o le anu markus pa ia whai ngalwenga. Ia au lau sunga hoi. Ia o aoro ngalwenga ave truck. E ka i eisi ke me peko i te a kuari kūrau wha akari loro. O le kaimi la ngā le whai kau e kus pa ia. E sai i le upo lea kua i lunga le. I lunga ka ko pokalama. Me whainga lo ke whafkai e lea kua. E whai lea o ngā pokalama i kala inga le upo lea tua. Awa o ngā po ia umaro ai. O le whaftaile nā i lea tua ia po se kala anga fo i nā le tātou pokalama i le nea fiafi. E whaafo i ele vi inga mar whaftai i le tua. Ia, tuina. Maro whaftai i lau songa i le ave whea o le tala le lei. Ia. First and foremost, congratulations. Il te usanga wa atoa. Maror finau. Oiro foi ka ko e inga ngana whawhai pisingisi le a koska usanga karung whawhai pisingisi i alono winga e whoringa mai mua le planning, lua le plan whajasi male atua.
ai a tol tau sanga ole landmark mua le sairinga ka or fa a ko ingos kau sanga se tau mafainga ia ai a tolo ia le tulingo isi tau sanga e sau i manui o le tua au e sau ngo ai wa mana tu lo to le fit feelinga le tusia sa no nga Yesu ke riso le tusia matayo e so mo no a sorry no matayo no foi po tolu Amen. Ore mau e masani ai au Cristiano fo mai o to mo isa ili le malo le tua malana me o ton ona fa o popo ila ia lea o le angoa i o mea uma fa popo ile o isi mea uma o le mau atu i le utartalanga lau sunga le i le whailaunga o le sarua kau filifili pe fesipesingisi ia pe ia ai wa avila lua faa mua o le afaile lua au nanga o le au natu fa nga ai ia upenga te failangi fa le ona po minister le upo le tua ma fa soa o le dei fu fuanga ia wa fela no lanu ia fina ngalo maloto tangata ai le o se fa sino manga so much mois o le fa sino manga mo o lua le lai manuia ilo lo toi lo so noanga ia e pe o fionga le tua i mate yo nai ono tolu fa mai ia mo isa i dir malo le tua ia ka ko wo fo i sa wanga al tus pa ia fa mai ia o to mo i tolo a wone o to tolo ai o le lalo lang ia aka ma fa wai la fa le tino le soi fuanga ne pe ka le make sense ia wala ka ke mo mia ko kongi fale ko kongi ia tu langa ole o le lalo lang ia ai fa mai o ngā mea uma, ele ai songa manguia e kau reo lai wha awawau. O mea e ati ele monga male o le ele male monga. Lono winga, e uma ai le soifuanga le nei. Ia e vo ia fio ngā le tua e whape mai o le alea o ngā o le nei laro langi ai mai mawele ola. Ai whawhetai, ua ise amatanga le lei. Ua ise amatanga le lei. Mata i le tua, e le tau mate fo. A tatou filifili ai loto mawalalo ma whātua believe and trust in the Lord. E na te fua ina umaisi mea. Ai na te whaawa wina ma whaatupu ina i lona a au tamatau. Me uma tatou te whaia. Amen. Vi ia le tua. Oftai. Maa loa. Lau sunga na polo. Yunga asiata ili nefiafi. Te fifili au tele ana o whaalongo i long muli mau. O le la atata la noa po i le suinga po i o le atua i lo ola sa e tuptupua e ma lo olanga sa e ola. O te fifsilia, o tali tonu sa e tele i ola mai le tonu to inga tapo inga le i tātou Pei foi la pela o au nga olanga mai a ui le loku assembly. Nga ula kiki mea le assembly. Le awa umakua o lo ke assembly. Ala o fifisili. Le swinga mai o lo langa mai le mea saia, i le taimini. How hard was it for you to make that change? Au te tonu e le whaingo fie. E le whaingo fie swinga mai le si tapo inga mai, le si tapo inga. O lau fisili lana, how did you do it? Like pa pinga pa whaingo fie ya o inga nga whaile suinga le. Ia, whamaro whaatai i lau sunga i whailaunga po le taita i o le ta porkala mea mara whaasoa whaaleanga ne fiafi. Ta ua i o le fisili fo i te tau ona tali mai i le anganga moni ma le anganga tonu. Ia te tau fo i ona whaasoa mai i le whaamoemoe ngai le anganga pa i o le atua. O au ia no wola e ai le se kanga ka whapaupau. No wola e ai le tapu inga e malosi fo i le lotu. O te tono lo matu a inga e au inai ia anga mami o ngā whake riso. Ia, i le tala le leifo isa o iai.
ia o le tupu ai fu ia ai ngai Samoa ia na ola ma tua i Samoa ma o mai sa e fa mai a o i Samoa ia sa ye le taimi o le soifuanga ma le o langa sa faunga tala ye tala le tua ia por tala le Keriso i si matou tapo inga fo isa yai ia ona fo i mai fo i la ia le ma faunga fo i le ekalesia to finga fo isa ese mo fo to finga sa yai le taimi ma faunga ino le soifuanga peita yai le vai pano le olanga na matua motusia ia le toi fia i le tua le vai pano le soifuanga na matua halua ia tua kusa wa maua lo ile me foi le pei wa sauro matala tala ia masani na fai e tatu a inga matangata amen nga le ya lo boleanga amen ana tua ia isi fa mai a makai le anga e fai ule le a o me o tu le mai ya o te tala no ha mo wa a mata mai le ai uma engala wa boleanga o te lo fo se vai ngore ta fa so de ne fi o le a fa to a fa fonga inisi ina inisi o vai ngole te tinonga lo nei tangata ma sa valinga wai e monia fo i le ngaro ngolo fa nga ya wele tua i la u tau tua fo i por kalame fa sala la ya ai ele ma fai ona o ta avatu ato ai le ano fa le o sa valinga ma le suinga ele tua ai o vanola fa pende ia ova ngola ia e tate fia i doa a walanga o fa sala launga fa le nganga e tate to e tala noa ai ma faila te tau tinonga e tu sore savalinga a tonua e ia se sia nga ma e uma ta fa soa e luta tununga uma tu ta fa soa le mangu ia se ro koses ia ma to e fotu ia mala ma wa so fo mo se tangata o me lana tu pula uleta ia la le vale te mi le leio le olanga na iai ma le whaongaina. Ai ole a o aruatuanga i le vaenga na loloto ai le alu ikua. Amen. Yeah. Amen. Yes. Ma le tua mai fo i tawa wharaimo o le olanga a kuanga o ngai ma le olanga a o tamaititi e pe o lale apostolo Paulo fo mai a o tamaititi sa o whaia mea whakamiki. Ai ma le tua mai o sa moa le ngai ai. O sa moa e pu mo e foi lele e va api tu langa o fengarenga le inga ma le environment ma le sio manga peita amen wo makua ai kuso wo amaya wele tua wo makua e le tunu o tele yola i lo langa atoa ai ole aku ole feku lengi o me fa fia o le mea le o tula i mai. O la whaale anganga i Samoa, a o le teimile na o la e mua le mawhauwhau. E le i malosi le mawhauwhau e whai eingi ni whai unga le lei. Ai uma mai la ia le o langa onga. Ai au mai e le tua ma whaamangu ia inga i ni usilangi. Ia pe or kalafu i le pe woka o i le ngu uforfola inga. I le saura ingi. Amen. Wo ka sau lai nei. Wo ta fato ata va ai lo le fe i lafi. O mea fa fia. Ai mana tua mai fo i Faraimo. Lau sunga le ile pulo le ta por kalami. Mana tua o le i ka fao ja mo ka haru e nga na fa fai ngofi. O le i ka. Amen. Ele i ka o ranga i sa mo. Awa foi langa o le sai le vai sai le taimi o le lai titi o le o langa e o lai e kama makukua uso makukua ma a le ala o maua opportunity ka ke sau wai e ka ke aru ai loa e vale lau fau malu ma le larolangi ai ua maua i le aku oka e kumu i fianga ma fa o so ma e ta te saula malota o langa fa le nganga mai sa mo mana tu mai ele ase se ngol me foi le ele ase se nga markamaka alo e ke sau malau ka pi la lo fa e te sau malau ta alo foi fa mo le yo la ka pi se o kamare a ora lo no pa o ke ma fa i foi samo de ke kami solo ai
O le ala vi mai lau ka alo fa pe ngai Samoa. Ai ke sau le ka alo e ke sau le ungu e ke ka alo o peleki le levo le o Blacks. O le ale winga o luti tau mawhai e wha malama. O le suinga o le laufangua wa ku oi. Wa e ola e. Wa Yes. te omi a ilo soifuanga ma le olanga i le feku lengi mai o le maufa. No me fa fia. Ia o inga la nga pe nga lu nga makuai luluinga fa ososo. Lo marka makut poere nga sa umaya mai Samoa. Ai amata loa ona tano i le pia ava malosi. Ia walu wa amata na feifuala au fasaina. Walu wa amaka o nga vai aku ka ke kulu morfa aka ai ka ke kiloku koe a or kalangoa mai or fa aka fa bai. Oh, you look so handsome. Okay, no le foi te sa foi mai au me nga e ui mai ai foi lau sunga. O le winga lau tala. O le ala wa ku wa ngi mana tua wa tafia le foringa kama fa makapala fu ie mai Samoa. Wa amata na tafia lo tapau fu ile sau mai Samoa pia kaukala kala. Wa amata na momosi foringa. Mana tua o le environment le ka karangoi wa sui. Yes. O le ala wa sau. Wa amata na e loa ya o te milna. Ia lai ia hau talou. Wa makala ngai loanga, wa makang kilo fa flat top i, wa maka e ile o kifo ile le pi se niki ngai oso au ka foru. Wa loa skaiti. O le mea la wa tup. Wa o le sui o le atunu u mare o nga ele le wa e soifua ma fa wa wairu wolanga fa kama makua. Ma le fetu leni o mea na tutupu o ingala na amata iloa ona amata ona o sa vali anga ile mele ta u mai le salamo wa amata no sa vali le vanu o le antolioti. Amen. Wa amata fo ila ona o le to e ila i upu ila fionga le tua. O mongia mangkuala ngor ka fa so le nganga ele ila se me kau kami ai fua o le mea tupu wa amata no walu i fare kalapu ai le masang ele olanga mangkua ye e ke i kalapu Samoa e ke underage o le ala wa amata ona o walu i fare fa fia ia mangkua mai la kalapu ngai o kalapu ele kuloa o aso nga i te rope na e suma nei o aso nai nei e o nga au makukua tu loa e mala mapi o le au old school e o ngai far kalapu e leta o le parakaiso ma me o kamala ia o sa wa yo va ai ngai okay yo kama fanga o city K road ma ia a karangoi K road kusa a kalangoi Australia kusa inga le ile pito nu ngai singi e ka o King's Cross King Cross pi ka fa kusa ai atala noa ya o to America pe wa kalangoi Las Vegas ma ole o te tau vai atu i lau sunga de vai la unga pi mo koe pa wai foi pa koe ia ole mea la watu wa amata ona fa masangi le olanga i mea sa le i masangi ele i happen mo ele i va ia mo e maka o le wingo o fa so atu ai mo tau mo fai vali atu me le lango i kongu wa feio lai ko kele o matou le malanga mai Samoa ai mai sia ile age le sa o karabo mana tu o te sa o ke i ka fa Samoa le anga o le ha onga ngo wa onga ai umaloa onga arura o misionga foi mai o sa New Zealand o le ala wa exposure ile o langa sa uva ayu fai e ngai o so mo ka songa makukua kamanga e o le mea vaia e o le RSA Makritas vai falenga ngai sa mo nga kami ia
Yep. ai sa pe mo o ro ka loko inga kai mi ai pa because ele ma faingo wa lu ai onga ole la ikiki le ala o sa wingi o kiro o i ko fio la ele li ele ro pe fa pe ia o le ola fa va le ina tu ro fia nga le wa vai Yes. o i langa a makai loa ona o me mali ese mo ua fa tau mamau kusa uanga o lo wadu e ke roku au wa ile ko ila ya o onga wale ko ila o ya o onga kala le I'm talking about myself. Amen. Kusa uanga o lo walu o ke sa fa I ko kung o le farisa ia esa sa mai le la unga a si fai fe au fai le songa I vasenga a ole mafau o ka like daydream mi fale yang ai vai yang po Gay Road o fale yang ai vai New Market o fale yang ai vai Green Lane Penrose mai wa alu so o male so o ilo male melea o le waingu pia tulo wa kango fia le avamalusi wa maua ya meanga wa alu ile farisa o lai iki alonga wa sisi Amen. wa amatala na o li tu ainga o nga fu ile wa makanga fa ale mi nga o mo ko o le tu manga kuwa mai sene me o le adu o kanga ka o nga iki alonga o nga o kanga ka ile fa o lai o kanga ka ile lo le kuwa se lo nga lu fa le o le kuwa a le melu ke kala ngokwa o a o tanga tale fa o nga inga ai wa ko me I kuwa o nga po sa u lai a le halu I mantua la ese lenga of yo nga le tu fa mai a loa le mea sa o ka kaungu fai ai le fai o le ngasala ma o inganga ke le la walu o inana matua te le ai la walu tua tu lo sunga fai la ua matua I milikingo mapipi mai ma o ngā ruenga fu isa o whainga ruenga o ngā ruenga ko o manga I whainga paki wasisila ua matua I fusi ya ue le ri o le lalolangi ua fetu leni mai ma le mau o o mai wo felangulangu wai le ai ma se wo le au te le play minga wo mangkua o le lifestyle la ngā lato Oh yeah. Yes. ai ona o lea wo pia kama a ko I fu ma ia ma o mingo ko ma sa o upo masania I le tala le tunu a wo le ngoi ma le ngoi ku lo le au ngoi le fa fonga mai le nga o upo le masa fa mai a wo le ngoi ma le ngoi ke ngoi o ina o lai upu ye lo lutu ma walu wai loi tua mala uta feanga wo o tu langa o faita anga wo ia peino ta faiatu ia va enga te auta laina wala vai upu o ke fa makala kwai le tu langa o le loto ke ro le fa funga mo wangi sir ka fa soalia a lot of them lo ia mangisi o ke ro ke sir fiela la sunga farani I have some friends ka mako hola le olanga. Oka le whaonga inga le tua wa aviam whai au. Amen. I think kama ia kale sia fo. Amen. So I ngā la ngā rua ia ua makua io o hai ai kua. Ua o loi le me fo ilele. Ua ule toe la ngona ina. Le leo lo ua tua. Ka kia ia le leo kangaka. Ai ole upu moni. Ua o walu o ke alu o ke eva. Kusa o le mea tupu. I was just a church co-op. O le mea ngā kupu. The only thing o ke whai ele sa. Ngā o le alu le loku. Ia kiro mai le whai au maunga fisosoangi. Ia kiro mai o kai. Like sa whai a whapengi. Ngā o le au wai ia le mea le ufai. Ai o se upu I le ola ai. I a fionga le tua. A o se upu I le langonga inga o le anganga pa ia waru ese ma. Yes. So o la o kawhianga ngā ka ilo fu I kawhianga I paperungia. Betu tusa. Ma le tawhianga na o iai. O le winga la utala. O wha aluei la umori mau. Ua o aio o ngā la o kawhianga.
Wow, onga. O ina u affiliate. Mo ainga mo cousins. They are high-ranking gangs. Amen. And I'm not going to mention the name of the gangs. I even have a uncle, he's a leader of one of the powerful gang in New Zealand. Anyway, o le winga la lautala, wa a mata no tatala ina lo ufai totoa. O te entai lisi lalo langi lea. O le lalo langi e lua haunga kari. Fale pui po o le hoki. O le mea na ua tūla i mai. Wo whaakanga inga hau. O ke hadu wai lea te sirsila i lau sunga le whaila uma. O le maa losi o lau stands against e mea sa kukupu ma o whaia. You know? Amen. O kei Samoa mo ainga Samoa. We have a history e loa uma. E loa e mato ui lau li. E loa e ko kele sa kaua. E loa uma le history o lo ainga. My dad, on my dad's side, look backward. Amen. O kangaka e o le whare pui le o langa. O whala au whaasainga o le vaisu. Ai inga ua o sau malu I kuala o langa I ngei kuhu. O kilo kufu, o woi ka fiolai. O ainga fu. Lea e whaau ua mea ngei. I have a lot of cousins. They deal drugs. They sell drugs. And like I said, ele o ke le me faitalia la tau wa umono mato tau tino ua la tau, they let me go. A mai le la ko fa manguia ya ke au, lai fili ya la tau ia e soifua ma fa au le o langa o lo iai, so be it, let God be the famasingo. Famasingo me le tu. Iyo, famasingo. O le winga la utala. O me elese mea leanga o le lalolangi ma mea ngi. Tulo. O ele iwa ai ia yo umaka. O kere involve ai fu. Lela fo ilea lau sunga le whailaunga. A outo e tū nei, ma outo e tepa I mea ua whai e lea kua. E maa ofa le loko e maua lalo ai fo I lea nganga. Lea ngai pengo whai aku. Nga mako wa I o nge mea o aisa ia ka umai Samoa, o aisa maluanga ma nge mea uma. I know exactly le dio linga o mea ngi because I've seen it with my own two eyes. I've touched it. At sometimes I used to do it. Alala winga o whamatalanga. O ke malama ia I le loloko ma le laukeli. O mea ia le ua koe whao ngā haia ue lea kua. O ke koe sau e koe kuma ke e mea ia. Aluinga lea leina o whai atu, lau tala. Hallelujah. O le mafua anga le nana leina ma maula o alu itua e turi e whai ngolo visiti. O ngā ua o sau lea kungu ungei. Sa le I maua mua lea vanoa le nā e ka whao hai maka ai. Ia whaasanga lo e whaide ka whao ma le alu I kua. E te ilo la oere mea ua tupu. Ua makua mama o ala ua alu I kua. To the point where koi kiki aku ai. Koi kiki fo ile mawhaingo koe fo I mai. Ia e whai matu atu. Ke ua isisi vahengi ke whiwhisiri ai. Ia ai pese whaawa wai fo isisi asola mai. Ai o le wata whaapau mai. Ile mamao ia male lolo por mea ko ia ila walu ikua. Ia lau sunga whailau. Amen. Ia ma nei ele muli mau. Swa along wa tsu ilo muli mau. Ia ele fo ia ele se me o lo muli mau ele yo o fo ilo o langa me le we tala no ai fo ilo muli mau. O la muli mau. Ole o a unga ora mai tonu le ainga e whaolainga. O lo tama, o lo tina, o lo tama, a wao whau, a o mua mua na whau, ia sa moi kukuila. Ia,
no fora i o lo tama o fora si o lo sunga ia o e o afa fora si u ia o tinao le fangsa mai kuila ia pea na ola ma tou ia i fangsa i tuila a ole malia le o langa kupu ai e fo i ka ke sila fia fo i mele loko sempre mo kwa ingo sia e sa mo ya sola a pe a bibi i ka ngaka e o aku ka ngaka u ai ia a ya sola vai kemina ole winga la lo tala o lo tama e le fosia e lo tama o mo uso a temina nga o ko lunga o mo uso e le fosia ma ua e fa le fa ia le o langa ngaka ia e paule me ia ko anga le loku awange i fa se me sala i le ngu ku langa fa penga ia o le malia lo le mea e le tele e o mo me fanga le ka wa ka ko isa mo le ami o lilo ava ai le mako ainga lo tala mo ye o me termine wa te matue ava ai le mato ainga ya o anko so uso o anti o uha e peia ka ngaka le lei fo ni ngal ai le lo o le ke le o le ke le ngai sa ya u le nganga fo ngale a wa le faile o langa ma ko i fuli e faile o langa ai awange i ka wale le ainga awange i lo e lo ainga o me ye fai o le o langa nga lo mai e o foi nga o fal pui o si ero si vanga ka ko mafkanga e o ka wo wala winga ele ko lo si o tama lo kinga e le si la fia e o mai e o foi nga i uso kai lo fo kwai lo me kai minga i lo ka po ka okay o le winga la no kala okay awal me o ke faftai ile tua i lo sunga siata pe no foi atu no wola mai le lotu le tapo inga le o i ta to taimi au te whawhetai ai le tua, lau tala manmon. O le mea na ui eile o langa ma mea ngā kaa ai ma mea ngā whāwai. Sai eile kaimi e kakau, eile mea ngā u ka whāwai e kakau ngā umai lau soifua. Lau kala manmon. Whaasau mai au e le kua ni ngā mea. Ia alu ka alo i le kua. Whaile kofki a kongo le kalesia. Maua le mea fo ingale o ngā i le sko ngai. O ngā i le sovaleile, e sau ao le la fonga le kalesia. Faile fa mongkunga le kalesia ka alo i le li ka alo mo ka alo i mo le li ai nga ua o ke fa fe kai i le li wa ko e suia le ko lo uolanga ma ko au mai kongo langa kongo le fa orkanga ele i o ele i o le lima le ko ia ke kari kongo anga i ale bala au le ko ia ke a ka fika ku le kele le menga i nga ka alo i lumo le ko ma le maka i lumo le ko wa ka kauanga ko o malala au ke fa kai i le ko wa ko suia mai lo olang au le ke mo le ola mal malo sir ke mi malisi me e ke wai lo ko kala si fa so mako fa au nga sa lo ko i lo Garden Grove i lo California le sunga ya o petama sunga ya pasau ina o peta orang kala le ya fa mai pawa ele o se koa pe fa ki koa i me lo langi e ki pala ai me ole me fa le nga e nga luenga le ku o lau koa i lo lang e ma fai es ka me kiki onga fai me nga ki fai a nga luenga le ku o nga i lo ai o ko pe sa fai nga luenga le ku a wa ai sa fai nga luenga le ku ke le o a u la u mai ya ki we o nga inga lai ko fo inga i lo o la fa le nga pe ma fai o nga e fai ia war ko ia me lo lang ia e ke le ia o le fefi ke ko e fai me le anga e fenga le u aku le anga i liskanga a nga luenga le aku a nga sa fai le nga luenga le aku ka nga e fai ma maka ke maka o le ku fai u fa ku fai ma fai ke nga luenga le aku o le sila me li e sia ka ilo pe ke sila fi le me nga u lo ai wa o longa o kar kongu i le ku ma o maka i le ke lo ke mi le lola a o nga wa le fasi sesi pe o ke fusu ma sesi e le o ya ka ikar fefe kala man
kalua ngai ya na tulanga ko nga whinga nga oi nga whai sa ukala se kasi whi uso ma ke whainga winga ile skala malu si winga nga kala winga ko whai me rola popo e ke rola usunga e umar ukala nga au whanunga kunga soli o pe o sau ya ka ikale fefe whinga o le fefe lai kangaka e pe o fefe ile ko o lo se sela o mero fai a kai me ngola ila ke mi ngola ila o mo kwa ile ya se maka ile ko le se fefe a loko ai la ko fasi le pe fa se kala le anga le kanka e le sau fefe ai nga ua ko maka ile ko mo sau failinga luenga le ko ko ave o kalo ngala ka fefe sa le masangi nge ya ka mai kala ko fe me ora ko polo mo ai umai wo le fefe la ka pe wo fefe le ko po se pero o walu ni sia songa so e walu su e o ki asi uso le o walu ko e fa ko ese malo ele viene tu e te silafia o le uso ya ke riso o loto o anganga ia malangona ia o le tangata ua lili umoni ese mai le leanga sa fai mana tu me foi payphone u foi at famuli no do toilo faso pe u foi o ke ri ama ka leanga silafia mai na mako e kanga mako o karabo mai sa moa mato fiola e lau ke loa e o ai nga yo uso mga yo kausonga no ola e ai te lo ola nga lau ki i le ingo se u tama e tala noa ya le wori ia o we diska ka leanga i sa moa ai ngo bola e fo le wingo la tala e o nga yo uso mako kua ia fa malorosi la ko faila ko fa malorosi nga va adele makeki ai bola ko ia waru le onga alo wingo la tala o ingei ngi usila ngo usawai na matua i o ai tua ile tu ai ngala ngona fo ile fa peaka i kor sa olea o lo loto wa mo tupe o te tasio nga luenga sa kele nga mako woi mo ko songa ye ngei e affiliate me o king o te lo la te mo e lo ke mo ka fa so e lo te yo e lo kala lea e kele ngo walu o ke halu ave ka vale mo te o e fai me stand over e o stand over fale o le au maoli o le au konga o le au palalangi ingikia e mo ke o hoinga le e koreki mai pe ale ko ngia i kala fu wa sila o me wo ye le o langa le yes mo ke o o la mo le mau fu mala tau ti no ngale nei e matua e le ngate mo le mau na mato faia a o le mori mau o lo ma futa pe le te mile nei so todo io ai me se fu o le ngang pa io le tu e fa ngala o ka vali e fa ngala o ka vali kai minga wa foi langa o ka vali e le pepa a fa kuma ko we leo mana tu mai a fa kuma ko we leo kai minga e siakia o clean records a o le fa ai lo e leo le mele o ye leo langa ai na tato le o le e ke umar ko ke le fo i pe o lo so no kwa ke ai si o lo ai ngai ke kanga ka ve really is this guy making this up no o le mele mo ke o e fa ngala o ka vale wa fo a siaki mai leo isi kai mi e sa wilunga ia wa mo ko ngai siaki lo o e sa lo background mo me uma e ke le lang kilo mai leo he's a former correction officer vai ai le o ilua mai o le so fa inga mele le mo ke koreki mai ni ai ka lafu o le ko ngia a ngi mahauli i me o fala fa saina ma tula no fa pena ia awa ku fo ya la yo ku e kaungar fa kari mai isi kan haka o fo ila ngai lo tatoni ni o mea e ye kai mi mo ke ko ai fico ai mai mar io ale o sape ku lo fa fonga la tunu o ngi ko ngi fanga ia sa o ilo ka foi le ale ko va ver al pungar ka va wa si ai ole o langa le o le o fai ma vai su ai o si o langa nga masangi yes wala e ye taimi o le soifuanga tawa o te toi no fo ar kai mi o ke ufo mo fa pe fo lo ko we ka fio la ya
ua mamao ale mea ua o iai mongia o ila e kongeki mai ai loa i le vaenga na e saunoa pe whawhianga sui ai loa male tuainga tapua inga le nei ua o iai Amen. o le kaimia o le atua o le simea manga ianga i le soifuanga ele informinga menga oi pe o le informinga menga o lau appointment ele whapea mai you're next. Yes. I'm going to change your life in the next few minutes. Ole swinga ele atua. E ke rei loa ole ua amaka. You have no idea. Yes. Ya o le vahenga la na mafuaina se tasi o aso. O lau saungi ke koe aru paki o kirisimas. Lau saungi ke aru paki ka penga ngai apanga varu pasengi. Ese lo fia kambanga ngi usila sa yai wale o koe faya. Ya so nga le varu pasengi mas fulua pasengi. O saungi lau ke aru ke kafau. Ai ia le vala aulia ia ue e tangata i o le mako au whainga ruenga ngā Sky TV ia mako. O le vala aulia ia. O le tangata lea au laku o vai ai o le Sky TV o le mako pule. E se ala o vai i le kanga kalea. Isko inga si tamasi, muri ange fo i au. You can tell, le mamalu o le atua ianga me fai. O failo le o ke mankuanga le aso le o le aso foi le fusuanga ai sila fiel fusuanga a paka le fai samo ya mana tua ile fusuanga Joseph paka le aso kongu warenga jo mana tua la pea o le lai wa pisi ama ko le ile pay per view funga le pay per view le ko kongi mai wa pisi mai video ma ka ka fia fa on la ko wa Sky ile pay per view la ngole e fusu ya Joseph paka failo malo longa uli folo le lunch room ai sa wai ro markanga kale ngo mai taua mai le matanga fako fenga ruenga ona la o ana mionga o lana tala noa maanga me fai se yai ale mamalu nga le tua o ke kilo ai esko inga si ai so mai lo ko kongo le lunch room lo ke ngofo anga sa wa ma fa soa ma tala noa de le yor kanango Fatua uloa, yor fifi au. Invite lo mama ua, fa mai. E ila mako Christmas Carol. O fa kora le loku, ai kau mai. O le assembly. Ia, ke sila fia. Ka sila loku o matua i o le fia, ia. God forgive. Ia, mafofonga kuai. Yes. E te sila fia. O le ala ua invite lo ha o si fifi au. Famai ele mako Christmas Carol fai le pota au malauria invite sau fa fonga special mako team ia fam karkana ke silfia fa pupu ela utala nga mafua mo ba o ke ia lu so fia fa longo o so fia tolo o so fia lu me fa assembly ai ngo walu it's out of respect mana tu mai I admire this man ile kaiminga o fai nga ngai. He is so kind. He's just so good. Or swa fa le fa fia nga fa malu ba ko fa ilol or swa fa fia nga o pasta ngalu malemana Veni Morisa. Oh, okay. On yoi e ma futa le ya mal fa fia nga le sa ta wolo ni swa fa sila fia le ya pasta o peta o peta le te la ule sa e fa sawina o peta e malama e kai fa pe nga fo i pe o sunga il to ina ya o peta ya o saulo le fali o saulo fa kulo mako ainga se o to do fa kero se o kero fiaru kele le mele ai la kauia o ngole o respect is ko inga kulo it's just out of respect for lele kau just to show up o fa ku o fa tu mato ainga lo to do o ke ngengo kulo ya o vaya ukala life ya o fa ku o ke ngengo ai nga miki foi la wapa tu do wa
you know o kere o fa pengo fa o kere o fialu o se lotu because I have we ha lo kero ha o la ila udoku e ui nga makua yo ule ko yo o se farisa o sa vali le maybe 5 years o kere ko u fale isa o farisa ala ye ile nga ma polotu lo lotu o fa ku ro il makua nga ya la nga mai nga ya papa ya ku a o ngengo ku lo ya oi pe kasi pe luanga i pese si vai nga o ki ngengo ku lo ya oi e ka fa ma vai ro ka o ese ro vai o fika ye fa al nga lo ke fia kurkuliar ma ku pa ki lo ki si masimo o le break up te lo la oi ava tu ama ua sau le si fare ku or fe au piki ku ma o fa pe o ka fio lai wai ma ua le a ku ma ke ku a usa ava tu ama ua ma wa tu ore ku mo nga pu o fiu la u ka mai fasi o nga o kile o nga kile po le mo le kasiale a pare la pi ka fa o le lau te tau fiu te tau na kongua o le o ki kau fai akua o fika fo i o ke kau fia ngofo piko i kua me sili o mai ko kongo le hall ai ave ama ua koe kula i membre avatua piko ai duma mas sa fa i are piko i duma o fa pengi e sa o ila utala le fai so o por kala oh my god ya o vai fa o ke pa ku si au ka fa o ke pa ku ngasole ola se kumwa a ha urende e matua o le o seki ale mele o ku ngi ma e fai la lauta alu lo mat por kala me e le ya langi fai ngalo ku nga pespesen no Christmas carol te si le fia lo sua power for rainbow mal fa fonga mel tato tunu uta faso makua I kangi ya la u fasi o nga inga que si la fia oi le ala nan o fa tu le nga lue mai le nganga o le tua e te le loha e ke le si la fia e le e pe yang o fonga de pulea e le se pre warning fo ile le pe o la wa le appointment amen sa u vala au me fo ma e o malo ai o oi bile se me fa pena te si la fia que vai le pepese do you know to me in my ears kai mi nga pe o pese nga angi and this is where o I kongu waya lai o nga ngau lo loko I mea I o vi inga mea ia I team lenga o I kongu wale breakthrough nga mafua ai o nga amaka o nga ulu fali le sa vali ya kia o nga sa keu wala le team si o fonga ke lo e pepese leo le vaenga ia si team nga pepese makua I hita ya saule pese ke si le fiala ke pa mai ro ko lua ia kia makua ke minga usika I o si fa fini le o la hausi ka I ke mingi ai pio ke minga e de fa te wali al ke minga pesa fa ia lu ngor fifi ia kama fo ingele la te pa mai a se ko lu fa pe mai o nga lenga fa la ka la o ke ngengo ku lo ma haulo ke lo e vai mai la u ke o ko fa pe ku lo rimba fa kati si ko jiki bo le fia wisi wa makua I you know wa makua I hita o pespesenga alu ya wa maringi o rimaka wa ngofo mamaringi mali ya o rimaka ke lola fa pupula uta le Christmas carol le Christmas carol okay de iko e mingo I se mea o fai atu ia wa fia ro ko lua wa foi lai le o manga o foi to finge o ni paki o le o ke aru makoso fa ka ko ia nga la ku le wa le ingo le fai e lo to lua na mea ai nga le la ku ngofo ia ka avale ma moe ia kasi ia fa ia amore polonga nga fai le kai mo le halu ku le olanga enjoy ia ka ika ai safa ia ko lua safa fa finge amen o le la o pe wo fia mai si o ko wo fa ya you know let's stay here ai ke vai ka kangi mai o ke fongi
ia wa sira fia foi la le au paki le fakari me Sky TV. Bro, are you here? Are you near? Bro, what time? Bro, ngale male brother mele sa wa. Ia man ko foi la oe o yai la attitude nga ke le boring o ke fia fa live me. E o foi la I mako e vanga. O le misia mai au e vaenga ele au ka fau ele au e vai er o le misia wo foi au le la ku e fa ia o kala e kariye. Vai tato ia. Fa pea o le fia la langi o sa o le mela wo ku. O va ku ngari ngongolo ke fong ke lo e kapi. I turn it off. O kapi ro mara ke fongi o fa pea o wala le. O inga I would say o inga I le kulanga o le fa o le tanga. O inga nga fai ma gateway. O inga nga fai ma fai totoa. O le fia o lo moko. I le mele ta u le pisa I ka ko o le fa o le kanga. A wai lo ka ko ngunga sa ye mua. Ai o tele I mala mai nei mea. Fa pea wia. Si o le mele a fa wo ko fa o le inga roi le ka ko fio le langi wo ko lo fa ko apa au. Ma fa lo pe I ai ko file le ko lo se sila lo langi ko fio la. Pa. Yes. O le taimi o le ma fau ka ke le I lo inga. Le winga moni o le upu lea ua ola ke riso. Kusa o le winga ngā o la ufa o le wha o la tanga. Ua ola ke riso I lo loko. Ua ngofo kupu fo I ke riso. Mafua I se a. E mafua I le suinga o lo wolanga. O ila, e mawhayonga ufa upuinga o le touch by an angel. O I. O ngā a maka I lo lea ngā usawa le fale ufa tui le. Ufa tui I se utoolua. Let's go to church. Se ka hoa langa o lo fia. Le wai you know, mangua le first love foi le lo wai lofa. O va se ka hoa si ko ka o me le pese me mo inga ku pu lo korpole. Ia a mata mai lo ina ma sa valinga I le meta o le fa o le tanga. Amen. Ai e ke se le fia la. You know, ele I fai ngo fia foi la le sa o le sa valinga le na. Yes. E le I fai ngō fia kusa o le ua kai ko kongo me ka ua le whaola kanga. Whaftai e lo toi. Ahe ua sau. Ua sau maalie ia mana tua la o le mea lai tuki. Ua I ko kongo. Ahe ke le o lava ka penga la ilu I kaude la fea ngai ma oe o lo iai le whaola kanga. Kongo whaola kanga, yeah. Lua fe sulima 2015. I remember. Lua fe sulima. Ke sila fia la. O lea la uoka whaapeka ki sauroi ko kongu te minga. Ia o ka ten lo. Ia ai, you know, o le wako, as long as wa I ko kongu. E te lo le mena tupu. Ma nai ia, le whaonga ina, ioi. Ma lo lotu, a wai, o le upu o le tua. E le I leva, ai a makafu, o nga koe maua ue la uvaenga. Koe maua ue la uvaenga. Ia o kere whaiaku o kere ta uni no tangata. Ai ua koe maua ue la uvaenga o le au whawhiawhia. O ngā ua sao mai le tua inga nea fo le ua sao mai a ke au le kua inga ua inga fo iwa makua whai mea ia. Ioi. O mai ua e poko wa e valea. Ia, te sila fia fo I la wharaimbo o loo ia ke au se suafa matai e siri anga yelo mako a inga. E ui o ke la ikiki I le mako wharewhanga. Ai ua whiriwhiri lo mako a inga e mau uso makua mo kua whawhingi. O au o le a whaima makai. Le anga e lau ke sila fia e si o ka mai me arofanga mai le atua o ke fia I le anga nu. A o le mea la le ua o ai ko kongo le whaora kanga. Wa koe lulu inga ai lo whaakua kua. Mo koe pa uai fo. O pomongi ya. Po koe pa uai kua. I think ngo o sao ko kongo. I was not expecting ele I makua whaale angangalo ma fau ke karia inga. Le lu I kaude la koe lu I la kauinga ya within I ko kongo. Yep.
cut the long story short, koe back markamalo e lalulangi. Koe fo I a lalulangi. Iyo. O fo I le lalulangi. O le mea fo I lawa tupu. Uro le fafong. O lau fo inga. O koe fo I ale ngā meri langa masangi. O koe join ia uo. Ia ukausonga ma mea umawa. You know what? Ai ngā o. You know, and I must whawhikai se o tō rua. I le nge fiafi. O lau whawhikai ngai lo kōrua. Yes. She's such a warrior. O le hale winga o rau kala. Mai o le kele o kaimi o ke aru ese ai mai ia. Ke haru ngai la lo pama sten nofo ke fe haru wa iso. Ai ngofo ai I mako fale se o ki ngā. Ia ngofo le whawhinge ua le fia. Haru la lo la o a ingo se o ko luo whaife au. Whaife au whaorokanga. Ia. Amen. Wa maku waro loko har koe haru I kua. Ai ua o fo I le haru I kua. Ua o ai le mele ua fia loa ua maua kupi. I kulanga o le ka alo masingi kasira ngare si mea ua introduce mai lo uolanga. Ai mang ole sa ul whaorokanga. A ua introduce mai lo le mele o maku ua I o ngofo le kasino la likai. A maku ua I vai mea uma ua toe. Ia. Peita ia wala o le tua na mafua I ona ave ese ma ua mai le mako ministry sa iai. O le winga o lau tala. E si la fia and I must testify this. E si la fia le leie le kua. E iai le mea le ke fiu e fufuru ese. O le konga fiki e maua e leskangaka. O lau fu ele ngā testimony e vaku le ngi kaimi ma le loko fia. A fai, don't get too comfortable. Aua get too comfortable. A la ua e loa. Ua a maka ainga koe me I kua. No, and it's got nothing to do with the au. It's got nothing to do I lau au ngā rea kua po I lava. No, le anga e iai le kaimi. Ngā e kadia. Ai wa e alaku wa e too comfortable. It gets to the point ua uru I lo mawhauwhau o tairo. Oa ua le asiaka. Oa ua kaunga. O mea ia leo ke iwa uyai I whaorakanga. A leo ke alu ama carry. O lo ke carry ngā mea ia. It gets to the point where Amen. Pei wo whaali. Pei fo ilele wo ke e ai fo ile upo le atua. Wo alaunga mai wo fuakia inga le. Until inga ua ma whailoa I male. Au na le atua o le wo uyai. E ma ke whailoa I ma Pastor Waiter. E maki whero I ma Pastor Waiter. Makua I o umalosi I kulanga. O fuala au whaasainga. I le move. I le kule I nei. I was a driver. E mauki o mo ukausonga o gang members. They are batch members. You know, and I won't mention their name. Because wa umaga whaida mako tio. Wa mai o ke fo I le kua. O ke kakalo mai mo o ko. Nga o le kua e whamsingo ia o ko markako. A o le mea nga e mawala o e se o whaiwhi au lea. Ia, ka ilo ili sua whare wha o ngai Godfather. Yes, o te le nā tia. O te le nā tia le anga e mafua mo pisai. O nga o ke whawhikai mea nga lavea ia ue le kua. You know? Amen. Ko kiki ale ai se whare ku lei ngei au ki langi south, west, north, east o ke lei loa. Ko kiki ale ai mei ka ua masta. Kanga ka sao. E o le history o leo mainga ale commentero ma mea umai kukongi ngei leo mainga le angai o te malama umai ai. Ai sea. Amen. Nga maku alo loko ale aru ikua. E te iloa le vaenga malie a e whaasi foi lau testimony e. Ke le yongi vaenga ai ala ua kango o koko. Ina ua ma ile ma watu le whaipoiponga. O le whaipoiponga lo nephew. Sa lotu ya Pastor Waiter, fata.
o le la fai poiponga wa unga fai anga sau se o nefua e va nga maliu fo le la san a va ku u fai o nga mafika u mo mo fai fai a o le te tau mawhai fast forward mai lau tala 3 years later kua whai poipo le rile kua sau foi lea kia o ke ala kua whai le whai poiponga o fesile toi lau whai whiau e ka umai ia waita and remember something differently i lau una lea lea tua o le whaso a ingo o le upua lea tua ma ke oku le aso ngā i le whai poiponga ma te o atu o lai whale tonu le maa inga mese o tōrua lalo wingo lau tala wa foko ava yaso nga wa umanga faile ma fifili nga la arura finge wa makua le fia wa had enough ya wa miu had enough lo le fo i mai le fale a walu la lo ma be ya wa fifili el tina le ainga tu watu lo ia atu ayo ngofo o ke focus a o le fare pui ai me fai wa o woki ai roa wa fasi yoki a wese si vaku fa fonga me ale tunu amen ai sauro la kamale e vaku o fai langa fai poiponga la une fiura o toi fai atu lo e tina ai nga nothing o fa tu vai la ngore invitation le sau mo ma ua e le o lo ala la usan le wa fa nga u ma ko fa finge ngai ni sila o ke fai a uma o ke ka ua uma o fa nga ia o fa ku le se usan le e o yedo ka ua ya ma ua le fa le kong le ainga si na mai a o sa le sa u ka no ne fiu va ku a enga ke de o lo se me a fa mai ia o mai ma anti bang o fa ku ke la ko fa mai please uncle can you bring auntie ma can you bring it ma le ma Sofia fia o fa lo so ko lu va ku vai ala ila lo ya mertoni aru ke nge fa vai ma di ia sau kau just to appear ele so ka biki a uma vele nga ko fo ile o ina ro ia ai o ko eva ia ke ro na o gangster lo fo mo o la nga ia e o la me ku puma ia ia o uma lo la le fa la fila fa di lo lilo pio beren esa o ai la walu lo ke patch mempa ia ma o ro fe ponga ma o ro ma te atu ala i toni ia sa o ai se a ma fo ngor tanga ta wa o pomoni ele o sila fia le foi au e pasta weta ngai me uma pa war me la ilo ai ia o weta o o foi ngor o maliu le o le kari o le fiu la vale mo amen e te sila fia la o ele uso ya ke riso la unga lo mo foi au la unga lo mo weta la unga fe le unga ri fo ale maksa fa ke ro o ela utala ngari so le pi o le pi paki o loi maka ke ro e ke iro ko o ruai o muso ko mala fa ko isi ela unga foi se au ile upu le ale esele tio nao fa ko fa longo alea ile vai con winga foi se au le upu le o levi le melenga ko mai ole o a kamu e faua ia e faua eva amen ma ko ai vai lili ia e pasta waita o le la unga waita ile ungari ilo ne fiu le ia ma sonko rua yo se fanga ka unga io ka usinga fa malele ilo e foi fe au ma ko nga ma inga le wa ma ka ma ko so ba ke vai o le lau ke kangi denga nga lau kangi denga nga mai lau kangi ma lau kengi le sa fai o kafa le lau ke kanga usa mangua sa fai ya hana I piko le aru ke a kau madingi lau loi maka ke kau fa sang venga ko e bi kau fa kama le ka fu le despik a wo fi wala kau fa ya kunga wa ke kele ai lalo fa nga jeri wa ke kele ai lalo a ye loi maka o kango ro o mare limo se ko ro o kango pau alai sasa mai ale la unga e nana o fai atu na ola I lo loto o le kele o kaimi e a o waku malo o nga uma kupe ngo fa nga o masingi ai e marfi afe ile aru casino ai o sa e ke vai o upuleanga uma fa mai se o ko ke la ua ye nga kai
Mangkua like o nga like under the influence ale fo ke sa uma me mamkua mama ko kung dese ku fa nga mare kata si fin o le ala fai mai ai o so ai marka ma se kudi o le winga la lautala so se kai mi al wa ia lo ko rua ya lui I longa ai e le kai al wa ku ka wai me le anga yo fo ya e aru aku kau mawhai vali se mea kau whamanga ia o lako ai. Ei me, ai sau le la unga le sau. I le iwi le anga ko mai o le iwi aso. E le I ko nga mai nga se iwi o rumor whakawhaka. Po o kua le pākua, po o kau au. Ai ko mai le iwi, o le iwi aso. O le ngā luenga le iwi aso. E protectinga o Hawkins o totonga e pui o aso kurowa o iwi aso nga ke pui inga o kokonga a afia o kokonga e onga umai lo wola lai ai marofa o le ala unga mai fai fea maka umai ia isio nephew le amba malonga ko arua o le mafu anga le nga ko mai le iwi aso onga e yailo nga winga o faiva o ele kinga e ke pui lo ko rua amen nana ia fa me mar fa te inga me foi na lea e ki nga e ke vai lo ainga ruri lo maka nga ku I we ai e ala ku fisilia e ku nga nge fisilia e o maku ala no wo lo maka e ke le kai e ka ua ai ke fai mai ia o waru fe kanga me au se e pa u le sasa ka me lo maka amen o e maua mai ia yes e te aru watu fai vai ia o le ufi amen ia ke rongi kai mi wore ko fufia fo ki ngangi me what too much ai le winga o le haunga lea ma makua pa tonu ai kia ke lo o le la pantua mai fo ile fakula o kala lu ke fia kama aku mala u fakanga kangi le loa le lu ke fakanga ke pa awanga I loa mai elo to lua o ke kau fa se pa fa pengi o la fo I makua lo I maka mena o ke fa sanga fa pengi o ye e feo lo fo ila usisinga na ye ire makua lo vai mai fo yo la o ke nge ya la o makua inga lue ya nganga o le tua pen o fa tala le fa pe o la muri maule langa o ke manga yes e avakure me mongi e le ese me ka o se ke uongi me ma fa kupu se me le kupu ole aso lea o te tau tino atu e lua ele o iloa e sia o fai au le sunga ya waita kai minga e ngake le isi la fia inga ya o ke ror kama ole o fafia ngai tanga tole tua wa speak kai le nga a nano fa ya tu tara le he has no idea o la ua ia fa pa ia inga urunga li e ko rua ke me kasi lu amen o la ua ia o sia le fia ngai nga lo nephew malonga ko rua a ua ia ko e fixing nga ia mare ma ua urunga li yes from that day fa uma ina mo maula e ile patilonga lua mo mau ai ngango fa ia la u summarizing from that day till now this is the place that's suitable for me ilo wolanga o mea o masa o faia le ai se mea ele iyo o iai le upua le tua le launga and you know if there's one thing o kire fa pe ka fa vi I la foi fe au o le tua ave iai me ai e mafua mai le anga nga lue mai le anga o le tua e fa ngare kangaka e ngake ko lili ua le sikangaka iyo e fa nga mai le tua o le winga la o fa makalanga mangkua la o le o fix le mau ngari o fix wa makua I o salamo ke loi o matua I o salamo e sa o nganga ka mai ki foi o ka fia liu furu mo ale nga kai mi ai se sa vidi ka ku ka ikamoka lele se o le hale winga wa makua I ka o kingo ale upua le tua
o a uma mea sa o whaia ma upule, mea whai sa whai ro kōrua. Leanga, si. O I fo I ngā whakurulanga le iai e whai au le upua le atua. Inga ia avea o se awivi e make feo, e foi lele, e ke, e ka iala ai tonu o lo ainga. Ia, a maka lo mana masa valinga. E kei roa. E a maka le masa valinga. Ai wa a maka ngā luluki le leanga, wa a maka ngā koe kampek le kele. Le kele o mea leanga ianga waru fai, mako wo, wha masa sau, you know, mako meenga mako wo, ave mea ko kingo a kangaka. Wha marusi la kang, kusa o lela a maka ngā koe kampek mea ia. O lela lea leina whai atura utala lea. Kasi o le ingoa o le tā purkalame, po lau purkalame le nefia file u whamangui ngai so ua vanua. Jesus is the answer. E ke sila fia. Ua uksau ngai avelo uola i lea tua. Ua whaila uka uki ngonga i lea tua e kau walaku i langa au. Amen. Ai a maka loa o ngā koe comeback, ua a maka ngā koe whaasanga mai. Whai ngā le fili, ma meia sa o waru ke whaasaua mako wo solo maisi au wari ia mako wo whaasaua solo i ngai maoli ma ngai ia kangaka. Lea la wa amata na koe comeback ia. Amen. Ai ua umanatu. E ise si teimi e whaaua wai le mori mau pei no whatu. O te nofo ma se tau te nunga o la lenga o le pātilea. O le pātilea e mori mau wailo uko o lua male nganga pa ia. It gets to the point where wo mai ia mare whanga ia kia. Amen. To take me out. Amen. Yes. Because we've done so much with them. And I know so much. Ai vai nganga kiri vai au ma fa perfeka ngai la fai fe au. Nga pui mai ia o e me nga kupu nga kai au. Ai o manatu e fa au se sole vai nga telele o le totino. Ai a o mo wai pelo o vanoi le nei vai ngol ta faso. Le ala le na e o lai loko a o ngā le apostolo Paulo. Yes. Amerika la Paulo ia koronito e lua fai upo e lima. A mata upo e lima fai upo e sufi. Whamai a o se ua ia ke riso. O le tangata fau. Ia le tua. Auka ua mawai mea tuai. Ua whaafowinga. O ngā o ngofo lea mo mawhauwhau. Le ki o a whai mai le kusia le whai launga. Wha mere kusia whai launga mua alo na whai upo i wa whai mai. E le ai ma se mea e fau I lalo o le la le ngei. There is nothing new under the sun. O whapere o lo mawhauwhau. A whai lai le se mea fau. Longo winga o mea kau ki whai ai le aso ma le aso. O mea e whaiso o ma whaiso. Ai whawhiwhia la ngoka maua se mea fō. Whamaila apostolo Paulo, a o se wa ia ke risu. E le ai lava se mea fō. Nga le paua, le mea manga o ile kua, o oi, o au. Amen. A o se wa ia ke risu, o le kangaka fō. Whaauka, ua mawai mea kuai. Ua whaafo winga mea ua. Longo winga. Amen. O le manga onga o lea. Ai whamai le whaperekangi, I like the English translations. Whamai I'll put up the English translations. E alengo fia ye. O le upu lai whamai le English translations. O le whamai. O se wa yake riso is a new creation. Le NLT paipo. Whamai. O le kangaka wa yake riso is a new creation. A kako whasamoa I ngā whamai, o se ua iake riso, o se foa ngā fōwia. Now, why?
Lengo ke fia le upu leo se fofoanga fou. O le mafua anga power. Leanga o le ako akoa lea nga fausia ai o e maa ue le kua. Nga fausia i le ako akoa. Lea koe wha mamafa kusia Efeso. Lea toi wha mamafa mai kusia Efeso. A saria Kolose. Kolose e koru fai upe se fudu. Fai mai. A ua o ofu ile tangata fou. O le ua faa fou winga ile iloa e faa tatau ia fou linga i le na whaia o ia. Vai. Hallelujah. Lava maunga e rua o ke manga o e summarize ai le vaenga mua o lau kau kingonga. Fa mai Paulo i a Korniko o se ua ia ke risor kanga ka fou. Amen. O le ale fou le manga o iai. E le nga o se whaakaunga o se o fou. E le nga o se whaakaunga o se vai fou. Fai mai, ia pei o langa fuafuanga. Lono winga o le finga ngalo lo kakuka maa. Ia koe wha ako a koe inga o e mau. Le whafonga me ngi vanga o le fiafi. A new creations. Why? Because he created us in his image. Perfection. E si la fia ele akua ka ko ke pa u. Le anga I whaafiku ngā furu ngi fiku ngā pa u le kangaka anga salamu. E si la fia ala ele atua le anga ele ikuria mai ele ia mai ka ko ile lalolangi ngai ele ikuria ia sa kangi kuli I a Pluto pe kuli o ia Mars pe kuli nga kuli mai I masakangi I fonga ele. O le ala le winga nga si la fia ele akua. O le a kofo inga I ka ko. Amen. Ai o lona wha moenga mo oe mau wha fonga sa moa ringi kai. Inga ia koe wha foi oe le ako akoanga le leinga fausia ai oe mau. E le so ako akoa. Si la fia ele atua o te pa u ia so uma. Ma faufonga o le ita. Ma faufonga isi kaimi I oe. Va ainga o mata ma me wha pena le tu ina nau ma mea uma. Le anga o le sauanga ngā Yesu. Ai a fai I se va enga o ke fia. Fa mai le tala le kusile a Kolose a lausunga. O te fia so fai kauinga. Fa mole a pe a fai e te fina ngalo ai. Le kusile a Kolose. And I really like ele a fai upu a Kolose tolu. A ronda fai upu se fulu. Fa mai. Amen. A ua o ofu I le tangata fo o le ua faa fo wina I le iloa e faa tatau ia fo linga I le na faya o ia. E se ro fia I le maulea. Fama ia o ofu ka kou I ofu fo e faa pei o le kangaka fo. Goi kekia uma ia mau ole o tusia Paulo. Po kusi a Paulo I ekalesia e fia ore karangoanga lea I le whaafowinga pe whaafewhea o ngā e maua leo la fou I a ke riso e o kusia Efeso e whaalua se furu ngā fu e karangoa mai ai I le whaafowinga lava o tatou I a te aulaia a ese meo ke whaafkai ai ia o le uso I ka whaasoa ke whaafkai lea kua ai sea ua ia la vea I mai a Yes. Ai le vanu o le ata o le oti. Wala vea I mai au. Mai mea sa fai makoli yaka I lo uolanga. Ngai ia whao ngai au nga le tua. Peifo yo se utama wha le anganga o yeile neiteng. O le lau ngai ngo le upu o le tua. E whikau I ma. Le ala fo I lea e a laionga o koe wha fefe. O te toe mingoi se isi environment. E le maa losi ke le aile lau ngai ngore upu le tua. Why? Amen. Because o kei loia. E le whai ngofie le konga whikinga o lo uolanga. Yes. Amen. O aula, e peo a fionga le tua. E le au ngā ia aure upu fo ile le mai e au ngā le upu le tua e au au. O kei loa le o langa ia au. O ke fia I le vaenga lea o le whaatonu. Yes. Whaapoto. Apoto. Pamai.
e au ngā e au a i e whaatonu e whaapoto. So I like that o I like a whaakongu. I like the whaapoko. Ngā whi langa isi kai minga aha o au pi wakau pi la atau too comfortable ai fo ika me fo lele. Ai ala ele oilo ai wa maka fo yanga kau me esele o langa i me. Ia. Ola fa so wale mala uto tino nga se vai ngai dungor ta por kala me afata nga fa ele tu. Ele uma ile. Amen. Ya ai o te whaafitai. Ia ona o mea o whai ele tua mo oi whakako uma. O le fo i whaafonga mai isi kanga. E sili yaku mea ngā ui ia i o leo langa. E sili yaku. Ai se vaenga o ke mika ai. Ai maire kala poskoro Paulo. Ke mika. Pe a whai e kūsia lo uingoa. I leo nai whau. O ke mika. O ngā o le sā kaulo ke riso. Pauanga le meu ke mika. Ia whaafitai. Ia o se whaasoana ma se tau tinonga fo i malusunga. Ile nei panga o le fiafi. Ia bia le tua. Yes, bia le tua. Ia te tonua to tele tātou o loo. Mata mai mai le nea fiafi whaalongo i le mole mau le. Lona au auna, po le sunga fo i ia siata i le nea fiafi. Ia e tari tonu o whailea ma lui tau i lo ora whaalea nganga. A whai fo i o le te mata mai mai moa mai le nea fiafi. O nai te fia i meo leo langa nei ma tu ina naunga leo langa. Ia, a vea le mole mau ia ma le upo le atua ua whapenao na saunoa i le sunga po le fionga vai malai a siata i le nea fiafi. Ia i whai malu i tau ia te oi. Whaalonga te fo i nei aso le mole mau ia te le whaane tia lo o loto le fifia ma le oli ona le upo le atua. Ia mole mau fo i le uso. Ai eise teimi o logo langa e whaapea fo ina le ua e whaalongo i fo ua le toe alofa le atua ia o e po e ni o manatu ua po le ame ua tele i me tupu i logo langa po fea e le atua. A wane ingalo ia te oi. O le atua alofa. O le atua na te whaia i tātou i lona whaatusa. E le manao fo i le atua e i ua o tātou anganga i le paafi. O naunga o pokalama le nei, o le tala i nā tupea le swapa o Yesu Keriso. Ma moli mau pea le langa le leima le alofa o le atua i o tātou o langa. O le aia e whaalongalongo atu fo i le nei aso i le moli mau o le uso. Ia, e tele a vaenga o lo moli mau sa o tari tonu ma o iloa e te tau ana whano o le so i fua ma le ola. Ai whawhitai i le atua. Wa whaasawina mai le uso mai nei tū langa ma mea na ui e. O le soi me whawhitai i le atua. There's a reason why e wakako savalia e le ko inga o langa ma the path that we walk, that we go through. Because e ao inga i kako. Ma koe whaakongkongu inga i kako le keimi i luma. I le kaimi e koe wala awina e le atua o tātou wola. Mo tātou tangata e whaonga ina i lo na ngaruenga. A tātou maila e toi whaule ngaru. Awange i whapea nga e sauru whaarokanga nga e koe nga e paura i e kua ma e ngofu ai. Nga e mangakura i e le koe whaonga inga o e le kua. No. O lo koe pau aku. There's a reason. E iai ale mafuanga. O lea. Ole koe whaakongkongunga o e ma ia e o i poponga ampai kanga. A o le kemi e koe saua e koe avelo wola i le kua. Wa e iloa whai le mea e kakau o nga whai. Wa e iloa fo i te ke e pua ngāmpa i ka e ofo i haka ika. E ofo i haka kako uma. Nga kako ui uma mai le wala le ele isi singa ora mai ua ami o kongu no. E a ke me kako ke pa u ai. A kako pa u. Kako koe kakalo i le akua mpako ese i le akua. Ma koe sau koe avele ola i le akua. Amen. Wa e whai mai le ahoi. Me le tusia ai foi e Isaia. Me le tusia Isaia to le tusi masang tusia Isaia lima fai upo e val. Mai awa o manatu ele o manatu. O wala ele o wala.
ua whetalai mai ai le li. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Awa ne i o tātou whaapea o tātou tue fo i loi tua ma tātou pā ua tu. Tātou whaapea la i aironga tue lofa mai lea tua i atu e. No, o lo tu ava noa mai a lea tua i atu e. Pe ke pa u whaafia, pe ke pa u whaafia, e iai a lea noa lea tua o tu mai i atu e. E ao ngā le tātou pā ui tua. E fo inga le tue whau mai e o tātou o langa, ma tātou ia a wala ia. Ina ia tātou loa ele le leima leanga. Amen. O le ia o te o sa o whaapopola i titi nā e whaapitahi i le tua. Whaapitahi i le tua ia i le nea fiafi e ala i tātou pokalama. Mo le tua le whaapitahi i lau sunga. A siata i le nea fiafi. E te sina fia pasta wa vai lupea o te loa le maua le tā sulima minute lau sulima minute tā le lima ia mātou ia ona i fo ina i a whanotanga o lo mamai. Au manuia lo toi lau saunoanga langa i ere taimi o leo langa o le fili lava o le tangata Samoa. O le fili o le maa. Yes. O le fili leo kākou. O le it's so hard for us to be honest and to be straightforward i mea na tutupu. Now, e se le mea, e se le tūlanga fu i le ia o lo wafea o mea o le tua na i lea o ngā. E whaamakala fu i le pei te whaasoa ai as brightful. A o le ao ngā o le sona o le tua na i. Yes. E whale a o ngā i moringi kai mi. Ai whaaka penga i ka kou mo mea ke kele e whaia e le tua. Yes. Le wingo la utala. Mo le to tele o lo fa fo mai. E le fa pe foi. Ava ku ma fa soa nga ke erua e fa pe loa. Ya. O ruaya nga ya ngo le kau ki le lo langi no. O le o ta ua fa soa. And I am so moved by the Spirit. Yes. O utalia I fo I lau fa tala ula mai ta filo ai Missouri mo le uso. Na e fa to ai mai ai. Vai foi la oi. O ke le fia lui lunga o la porokalame fia fe ma fe ngi viewers le anga ile o lo nganga le na e fo ile le inga ia o te fia ia ile i lau porokalame o lo winga o la utala e fe tau ile lei e tau te nonga fa le nganga me o faia ile tua ma le porokalame le a Jesus is the answer o te fia fa ai ula o lau whaasoa ma lau testimoni le tusi a Paulo le kalesi Efeso. Le tusi a Paulo. Paulo Efeso e wha alona whai upu e lusu ma lua, ma lusu ma le tōru whamai. Ia wha umatia o tau o langa tuai na o tau o lai. Yes. E tusa matu i na nau leanga. Ia to e wha fawina manao o tau loto. Ma ia wha fawina o tou i le tangata fo ua whaia I fōlinga o le atua. I le amio tonu, ma le amio pa ia, ma le whamau. Amen. O awinga o nitala, o le straightforward I o le ngangana le au mai. Wha umakia o kou o langa kuai. Ai au le whaperekangia, o le mea le ifa mai killed. Your old self. Yes. E le mawhai o ngā maua se kangaka fō. Pe a whai e le ioki mo I le kangaka kuai. Spiritually. Yeah. Spiritually. E le mawhai e pe ia fō I o le koe kuku. E le mawhai o ngā kako koe kuku mangu malo mai. Pe a whai e le whioki. Leanga o le process o le awala lea. Ale atua. Whaale anganga fōi. Kako ke whioki e kakau o ngā oki alo kako ki. O ti loa le tangata tuai. Ai whamai. Ia ai tusa matu ngau leang. A ia to e whaafauina mana o le loto. Vai. O le lokoa. O le lokoa mamanga o ngai mafuai o ngā kako. Ia whaumatu ai marau whaasoa I le neivanga o le whiawhaf. Te le lava ia te o le uso. O eo leo au nā le tua. O oyo le ave fe au le tua. I asu fa pene and I'm so happy.
o fia fo e te tala atu fo I anga ke le e le part 2 part 3 part 4 mangkua e le yo ola umori mau I si o valo anga ma mea na whaia e lo ta mawhale nganga e mafua mai ai so it's continuously e whaia pēr ma wha au pēr ia pēr wha pēr le na e toi mo so ua vanua ia e a wha pēr le toi mo e le a whaina ia e tele ia nisi tangata o mai e wha soa fo ilo lato fo I a testimony e whai ma wha mungianga ia e o ke le whakura a mea o ako koa o e le ai o le a e kau ma whai ai pe yo fionga ale tu al tu se ya ko po fa fa upo se fulu fo mai ya ko po fa fa upo se fulu fa ma wala e fa ai ngai humble ourselves ona fa ai na le o tato wele tu ya fa uma ko mala upito la au ona la fo tu lola ya le e lo sunga le fa la u ngole a vi fe au le tu ya ele nei vanga la fiafi fa te tele le tu o te fia fa ma winga fo ila fa tai ai le fa ma vai o te whawhitai ia I lātou uma o e na sauwhanga I le fisosoninga I lo uolanga. O ke whawhikai se o ki ngā, ia ua whailangi wholaunga se o ta mā. O te whawhitai fo I tangata uma o I lātou te ngā lako karikonguinga ma o lo whaau au pia, la matou sāwalinga whaleanganga o ke whawhikai aku. Ai, o te fa fetaia tu fo inisio wa inga o lo fa tau sua I mai pia ya tia ya anisi fo yo wo a kongo ye ngisi wo wo de ko fio wo ya wo nga fa mai wo fia angi ya wo de ko fia ngi fa nga paki wo de ko ai tasile me wo learning al so fo nga nei a pau e a o fo nga si kia ele tua masuia oi e o le environment e ko wai oi e o fo itangata au e sui a ko ele kua so o kele popole la o kele misia ngisia wo sa mamai lo loko a faia o uma fo ile kai minga alau wa ele tua la ko wi lo wolanga I welcome isi wo fo mangisi kanga ka fo e ma ko ke sava vali fakas se ia kau ile king then o ke muri ka ia ile fasingo manga au mai ele tua ya ngai ngi ayo ai nga fo I o le fia ia te mangu e se atu ta ia e se la usau ngor por kalame Jesus is the answer ya o mo wai fo ilo ua vanoa ya fatu e se aku fo you know this is one of the greatest lesson mo wai lo ua o ya o ka ma fa le nga e le nga o so se ke fa ko e se you know I love that teaching arfina ka ia makanga o ka dia ai pe ka I wa vea ma me sumalia I le olanga fa mai la u ka ma fa le nga salvation man to le ngole le u fa o le ngole fo le u fa ngwa ya wela o ela una le tu mai salvation asiata e o le melo fa ko ese e le fa pe nga o lo se ke fa ko ese e kusa fo I pe ke lo ai ke sa if it means if fo ai lo luava ma le fika ka waika ya oi kusa pele isa u mese seranga iriska ka ika e o ai lau aka e ika e iriska ka o a I lau pupula ika fa mai te o lo tama fale nganga learn to forgive people fa mangalo fa ko ese say sorry ya a o mawaila le nei avanoa o te fato ese atu ai le to tele o e o lo feika ya ke au o e o lo le fia o e fo yo lo to fia ma tau pule ma faini kala le anga wi ngai lo fa tau wa o te fato ese atu ya o to fa ko ese okay fa ko ese o le ase mea o se kala o se upu ma mea uma ya mangalo a fai fo ko ke le fia lo wa inga onga o le ngai kai mi I le fai unga wo yai male kala le le tua wo yai le ngai kai onga o swinga ke kele o lo olanga sa ko nga o fango I hope o le wo ko malama o le wo ko malama I le fo mai fa le nganga malanga nga ruenga kele sa fai I le ko kau fongo inga o lo olanga
ya me se fo yo o le masa valinga me se ko lu o ke fa ko ese ko i ko ke le u mala te fa nga ai le nei a va no fo le nei fiafi ya a ingo se ko lu a ingo wa u tangata uma so se sila fa ya ai fo ise kai mi wa le kau ka mali ai ya sa ko fa fonga se upu me se kala o la unga luenga you know that is what I do fa mo le a nga singa mingu ke o ke kango fa ila ukala le vainga le se uso po a tawa mana tua mai fo o wa ia o la unga luenga o fa sala lau pe fo o nga luenga le leo e isi kai mi e ke fisiringi ai le leo ngi usila so le vainga mai o la uka male mo ke o ku so le a tikera o tikera e te mo so a fai ar nga luenga ka ngaka malie o tau loto malie a feno o tau loto o le nga luenga ia ka ngaka lai you know I'm just doing my job as a fasala lau pay for your oe nga fo e ke fai lau e nga luenga whatsoever nga luenga isi ka ngaka ngai fai ai a tatou o mai loa i le tūlanga o tatou whanau ma atali ima fina o le tua ka kou whawhi manga loa aua nge i se pita nesi ia ma se kūnganga ki ngā i fua lesi ia ai tatou ngā rue puno wa i peo fionga le tua so ngā ngā puskoro paulu wha umatuai whawhkai kele ia o le uso whawhkai kele Power of Raimo la fo ile tatalo ia koalo loko mo nga luenga le tua ia koalo loko aua e ke fa vai la ukala le anga o le o hui mai ai I've overcome ke loa wa ave ma mesu malie ia ke ukala le anga kan kai fai mai ai sia le anga o ke le fa fia i se kangaka anga o fionga ia le tua a faia o ka kou ongi au nga kau kua mo le kua e ka kou ke le fa fia i kanaka kau ke fa fia mo finga ngalo le tua pauanga amen ya a fe mai la yo sa utala fa ya alo fa ke se ko wala ka pua ima intercede mai fa finger fa ya mi ko fa na ya war fa so le fia ya ono Yesu soifua mai manuia ia o le na ia tali tonu ia o le whai unga ho na le tātou po kalama i le nea fiafi ia rausunga siata ia o le atua le tātou te au nai o le atua te le o le atua lofa o le atua e pui ia i tātou o ai ai whai mai ma o ro soifua le atua amen ia papenao na ngā leile atua ia po ai tupe ia te oi le uso po le au na fo ia le ola ma le malosi ale ngata i lea whaataro fo i whatua ana i le nea fiafi whaatai fo i longola tautua i le atua ia ua whaapena fo i no sosoani e fo i le ola le sabalinga fo i le oranga le olona au na ia i le nea fiafi ia ma le amatanga mai o le ola wha le anganga ia o le rausunga siata e tari tonu e toi maua lista toa wanoa. E le tala le matua whaiwhi au e whaisoa, tala whasa au e lotu ia whasa au ina o peta, I vai teimi la whemai. When you come the first time, you're the guest. Next time, you're the family. E kere o rongo winga, o rausunga, wa avea oe ma mempa po le, o le ainga o le Jesus is the Answer podcast, ia I lungo te penga whailangi, ia e maual tā wanoa, ia e whaalangorango atua I lau sunga wae, tari tonu ia e tele fo e lau pisi e tele me te pisi e ala I lau ngā ruenga o lau ainga, ia a o lau uso ia e whai me whaalangorango atua ia te oe, te o fo I mea le anganga, a o whai mai a le anganga e skipi le vai aso whai lisi, ia e kake oa ia, e paul mea ia whaktai le tua I lona rofam lona ngā lei wha inga fo I o lau tangata I ngā luenga le tua, ma lo fo I lon sai, tele a na tātou mātou whaalongo atu I tala ma me whai atu ia te oe, ia e tai au te tonu o tangata o le tua o tangata o uman saunia I te le whaku whainga wenga le tua o le ia whamanu I te le tua I lau sunga
ia ai mai sir fal tua ma le no fu yalu mo mo le tu ia ulo faanga po lo faanga le tatou por kalama i le sunga le whawhenga inga ia pesta waita ma le fal tua ia ai mai sir le kalesia ia ai se i wha o tua lo faanga si o mātou whai au i lau sunga ia pesta isa take Wesley isa take ma le fal tua ia va ia e fai mai ala o fai fe au he's the number one fan ala sunga i lunga o lau por kalama ia le ngata i lea ia fa pele le paso le matou por kalama te sa te sila fia le to fine po le fine ia fina le i lunga le lunga le le fine le tina o si o matou e kalesia le sa po e luaka ia o lo momoli mai fo ia na lo fa anga ia ti oe le uso e le ngata i lea fa pele mamalu o matou e kalesia e le ngata i lea o matou ainga o mai e masan o lo te ai atu i lunga i Kamet e pei ai ko kele o kanga le ke i mai lo mul mau le ke i mai lo mul mau le wa alo fatu so ya doctor atua alo fatu so ya Dr. Fonti karo fai ia mar to tele le lunga ia o tangata fo fa nga le tua amen bi ia le tua e se le yo le tua ke lo o nga fa ala poko fa na o le tua so se me ia il fa na o le tua e ia fu le nga le tua pe o lungo ka penga fa ilangi o fea lava a tala no ele swafo Yesu o no o ia le nga o le tua fa tasim tatou o le ia o le tatou por kalama le na le ne fiafi ia sau se taimi ia ona toi fa iloa tu le i o sistemi tu tatou mafu taima le sunga ia polona au ona le vai malai a asiata i lungo o tatou por kalama pa tai fo i lau sunga le amana ia mai fo i se uso mal por kalama ia e tari tonu wanga walu au te tari tonu ai e le alfe au le tua na ia te oi nga kakara ngoalo nga uloa inga nga sau wale nga oe ke le muli mau ai kau kampe ar ka muli mau e kai kusa e kau anga isi so onga fo ingali onga kelo e ka nga ka o maka mai o lo savalia the same situation nga e savalia ole ia fatai e le tua le avanua tāua ia ua faavanua e tatou te mafuta i lunga o tatou pokalama ia o tatou ua ma tatou aiga faafatai le faatasi mai i lunga o tatou pokalama talitonu gai oi le agaga paia o le atua i lou loto ma lou finagalu ina ia faapenaona galua e le upu o le atua e le gata i lea o le molimau ia e fai ma faamalosiaga iā te oe e te sau e talia Iesu e avea mau alii mau faaola pe faamalosia e foʻi i lou ola faaleagaga a o loo tatou auauna i le atua o lea faataitele lotou mai moa mai lenei afiafi ia o lou polokalama lenei o le Jesus is the Answer podcast ia i lenei afiafi avea foʻi nei taimi a lii faaumā le tatou polokalama ia e faamanuia i le afiafi i le paso o le tatou polokalama le tofine ia fina i le nei afiafi ia lofa atu ma o masiata ia te oe fina faafetai lau nofo tatalo lea ua taunuu malmanuia ma iʻu malmanuia le pokalama i le nei aso talitonu o lou nofo tatalo i le tatou pokalama i le gata i lei suga i faafegaiga ma outou faletua ia o ma e masani o tatou pokalama faafetai tele la outou nofo tatalo le ua iʻu malmanuia le pokalama i le alofa ma le agalelei o le agaga paia o le atua i lenei afiafi o lea ia faatofā toe faamanuia atu le atua lausuga asiata ia manuia le aso tapati le aso ataeao ia faamanuia tele le atua saustaimi toe tatatanoa ia e alofa atu lausuga ia ma le nofo ialo ma le faletua i lenei afiafi ma loo faaaloalo lava faatofāina malo ia tafatofā e le alofa ma le agalelei o le tua le lau kalo aku le kalo foi le akiasi lenga io ina ua fai ana manu io o se fatofa e momodi toila ngona o fia ia malangona o filemu ia mo e le uso ia ke riso lofa tele atu ia pasta isatake ma fretua mas fo atu fine ia fina ma tato ministry na Bay Area ia tau te filo if God willing ia if allow vanoa last ila tala I'm always available for you, my brother. Awe te pole. Ya, wa mana ya bu fia. You know, o ke kilo fo ia lo fo ya. Ya le lo por tembe le tua ya wa umalo tau te ya e wa ave lo tau te ya Godfather. Ya le atu.
ia usauroa uia ia e sau ke pese lotu ma tala noa i le o le atua. Anyways, whaamanuia whaatai fo ie o loo mafuta mai lunga o proklame sia uso ia whatata mati ma tausia te sisi. Mai se fo o pasta Asiata Josh, se yudi le mafuta mai Samoa Kingdom ma la to uma. Ia last but not the least, e mo mole to yo lo faanga ia ina yo matua fa le nganga Pastor Waiter ma fretua ia Melody ia mai se fo se mato ministry fa we le tua le fiafi to faina. Yes. Ia le tua